ebafaneni from 50 abafana baso 50 ngiyabonga nimshute ngomobhisela ukuze vele ukhalithi ufisa uhlele ekhaya ufisa umzingalimana peace ukhuluma thina manje ukhuluma nawe ufethu ukhandele isikhumba sezinqa mina athi uyakotela nje uba ushuta manje kulungile uzokhupha mpana ngiyakuthanda duma ngisibuzo nkosibusisi amen shile temethemana uthi isebenzi leyo nto lokhulu bakwethu usenguye lo hlola khulona abantu bakababa uyena ungizwe umculo ohlupha kakhulu wona hayi lokhala kodwa engushoyo hayi lokhala mala wena uqala umubu wena uzofushutha yabo kamera manje uhluphelana uyindlu ehlekisayo nje emhlabeni umuntu uyifana ukuhlangana ufuna kunesikhombisi sisodwa mina yabo finally uquality azavele ewuyela ngoba sesikhathele bafethu khona abantu abathenga ama iPhone bawathengela ukushutha idombe uquality nangu exactly